खुरुमजरे ISTV न्यूज़ बैंक ताबिर पुनपु तरामुक्सरी होजेहन बदा मरोई पाउ ओबीसी प्राइम मिनिस्टर लाकपगी अकनब सेक्शन थोरांग लोकल इंगै सेरेक्टा लेलोंग द बोम पोखाइबदा अंगांग म सिरे थौदोक्तु आसाम राइफल्स द सिंगनबदगी पोस होंखिनब मियामन खोंजंग संसनख्रे हौजि पाउ संदरो पिजरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हयंग मणिपुर लाक्तुना संगाई फेस्टिवल लोइसनबगी थोरम यावगदब मरमना इम्फाल सिटी के कोइबदा सिक्योरिटीना अकनब सेक्शन थोरांग लोकल इंगै सेरेक्टा लेलोंग द बोम पोखाइबदा सही 13 द ngairiba angang म सिरे थौदोदो असम राइफल्स ना थोअनबनी हाइना लमदमदुग मियामना सिंगनबदगी ngasi nungthil pung mari phawgi manungda lelongda liba asam rifles post hongdokadabani haina miyamna khongjang sangsinba hokre thawdo si ngasi pung 8 minute kontrarom tabada thokibani leihidraba nupamasa adugi maming makak mayum hawasudin kawe apopugi maming hafizudin kawe leifamna lelong turel anbi mathak lakai dagini bom pokhariba mapamadu lelong police station dagi meter somrom tama kha nongchukta satlaga leiba sagol lokol haina khangnaba mapamadu dani ID oigini thazaba bom adu pokhaiबदगी नुपा मसा अदुगी हक्सांग फिबम काइना सोपग लोइनना मफम अदुमक्तदा लेखिदबनी मागे हक्सांग नि सरुक मीटर यांखैरोम लाफना अकोइबदा चाइथोखि थौदो अदु हेक थोखिबगा थवाल डिस्ट्रिक्ट के SP AK राधाश्याम असम राइफल्स के मकोक थोंबो लुसिंग सिंग लाक्तुना यंगसिनमग लोइनना लोकल MLA सु ओरिबा एग्रीकल्चर मिनिस्टर अब्दुल नसीर सु थौदो थोफमदा संगसिलखि थौदो थोफमदगी फोंबो पावगे मतुंग इना नुपा मसा सि याम लाइरब इमुंग पोपा अंगांगे मसल मनाव अहुंगी मनुंगदा नुपा मथंतने सगोल लोकल दगी फौ लोकल लोरब मतुंगदा ताहौबा फौसिंग खुंदुना इमुंगी मतेंग पांगबा क्लास 2 खक्ता तमलिबा अंगांगे बम पोखारिबा मफमदु लिलोंग पुलिस स्टेशन दा अटैच तौदुना लेबा नेफुसोबा असम राइफल्स के डी कंपनी गा नकन ले लोकल दु असम राइफल्स कांगबु अदुना नुथिल ग पुंग मरी गे मतुंगदा मिय मता सथोक ससिन याहंदब मरमना बोमदु असम राइफल्स ना सिंदुना पोखाय हनबो ओइगनी फोंदोनर के थौदो थोकबा इकुइ कुइदना सगो लोकल द मियाम गे मिफममा पांगथोपग लोइना JSM सेम के JSA दुगे कन्वीनर ना MD रजाउदिनी मियाम गे मिफम अदुना वारेफ क्यासु लोके वारेफ सिंग अदुगे मतंगदा को कन्वीनर हवास ना फोंदोरखिबदा JSA गवर्नमेंट अथॉरिटी का जानब पोर्टिव फावा असिबा हक्सांग लौदबा पुंग कुनगमरी के मनुंगदा थौदो असिगे सबसाबा वाफम गवर्नमेंट मियामदा खंगनबा मदि ngasi nungthil pung mari fawge manungda mafam adudage asam rifles ki post adu hongdoktrabadi miyamga kalba khongjang sangsin ba haina warep lore haike sigum laba yamna laibak thiba thodok asida laikhidraba mohammed wahazuddin gi matangda JSA ama semba ani sobo warep ngasi pokhairiba bom asi kanagi khujil taurangno haibasi mari leinabo authority na pung kun mari gi manungda puthokuna miyamda sinnagadabani ahum sobo warep ngasi gi mifamna kupna khanna nainaraba matungda लिलोंग लेरिबा 40 AR पोस्ट असे ngasi nungthil pung mari phawgi manungda authority na tanthokhiba mari leinabo authority na thabak oina lokhat piraktaba taragade hayeng nongan badagi miyamga lamdamsigi miyamga loinana akanba khongjang sangsinna namagi damakta sem saba संगांगई मेरा पाइबी अपुनब लोफना संगांगई अमसुंग उसेकोन के खोइबदा मय काबा चिंजाक साबा योनब थिंगबगी संगसल खोंगजंग गे सरु अम ओइना ngasi गुली साबा अमसुंग योनब मियो एनी फारे हरि फारब मियो एनी अदुदि कैसाम थोंग थांगजम लेरक्तगी संगांगई अवांग लेकाइदा यौंग इलग लेबा माइबम नवकुमार से कुंट्रा अपोप मकांता अमसुंग हाइनो खोंगेमबीदगी संगांगई मय लेकाइदा लेबा ममागी मपामदा लेबा खोंड्राम सुंदर से कुंट्रा अपोप लेखिद्रबा रघुनी संगांगई अवांग लेकाइ मेरा पाइबी लोफ के सेक्रेटरी युमनाम सुंदरी लेमना फोंदोरपदा फट्रबा मय काबा चिंजाक साबा माइबम नवकुमार कोलसित संगपदा थिंगबा थमलगनी लोइनना मय काबा चिंजाक योलिबा सुंदर अमसुंग माके ममा कोलसित गी तांथोपग लोइनना संगांगई उसेकोनगे अकोइबदा लेबा मियामना मखाताना मय काबा चिंजाक के मयोक्ता लेमिनबा हाइना लेपनरे हाइखे कोइनो हुजिक लेमना गदोइबा वारी सिदि अतै नते संगांगैदा मय काबा चिंजाक योलमिबा सारमिबा अनि सिदि संगांगैदा अखोइ सुथम थमजरारोय हाइबा वारिसे अखोइ लौरनी हाइना मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड लंफेल कोनबा नगमपाल रोडतगी कंगजाबी फावरगा थांवेबल लीला सिंह खोंगखोंग उरिपो कांगसुक रोड रिम्स रोड अमदी उरिपो कंटेन रोड त लेरिबा कंज्यूमर सिंगना युमदगी दुकानदा मई पीबा यारोय हरि दुकान की तोंगानबा कमर्शियल मई लौद्रबदी युमगी मई कमर्शियल कंज्यूमर्स ओइना थागी बिल थीगनी हरि कंज्यूमर सिंगना खुदोंगचानबगीदमा IED2 अमसुंग LSD1 गी सेक्सलिबा स्टाफ सिंगा वरी सानदुना खुदकता डिपॉजिट तौनब खंगलकली सेरोल सिना अरोइबदा IED2 गी जगादा लेबा कंज्यूमर सिंगना IED2 दगी मई थानबियु IED1 गी से सांग
order pairbasu IED2 da onsin biu athuba matumda IED2 gi jaga wangmudi loba service line sing loktolgini haina Lamphel sub division number 1 ge manager orajena thadro pakcherol mana khangalri Hazu pagi martna tembre matang lomani se break matungda taram no moksari hapta kangje bung da pangthok leba sangai festival da thamliba asaba sangai se asengboy na thamlabadi mapalamdagi lakliba miui singna masak khangbada hena nungai gini haina hanagi minister oramba bijoy koizamna sangai festival yengba lakpada ISTV news ta phondorotli sangai festival haraga phagi sangai gi asaba mitam natana ubo phangdabasi khoi laibak thibani adagi session tongningmadi tangai badara koi expert mayama wildlife tanar kanda next year di koi asengba sangai si amani deng olga so yamna carefully jaga ji thamakana ulgadi all world gi live music jina sangai basi karino ha basi yam laina koi khangangani Mahal makha taraduna boxer sarita gi matangda sarita khaktama dandi fangan basi nuaite sanari singi khalaga mapo ngakpi pame Manipur Olympic Association su pressure pihaningi haike Manipur Olympic Association amasung Bharat ki wariba khigi Olympic Association khara son badongna atopa khigi boxing international boxing association da moigi pressure sikanna piba khoi ngamdabadong toy aduga khoi sarita da di action lokhale IBM na and why not those judges referee umpire sing judge ne kadabi action lori dori bono masigi damakta Manipur Olympic Association president aduga Indian Olympic president na masi aduga Bharat ki koi sport bhag ke liba minister na koi akan me pressure break anda action logu ta gari bot ani maglahum thueni khal Housing Sport University gi sanabagi mafam che nariba se Infalis ke manung sanba khundra from kendra da leiba Tawrem Khunthek Lamphel lokol da saningbagi apambasu phongdokhe National Highway de state highway de su kilometer aba phadaba har bisda khoi gi karegani singdu se amna kakataba aduga tamda se amna kumthak da joining ba jaga du da sargadi basi hena phaba ai wegane khalli aduna exporting tanar kanda honorable minister yam tanar kanda hai basi Imphal East ki dumba khoi lokol du da sargadi basi ayam bana lamsi khoi gi khundra khum kendra gi adoida yam nang da ba khundra khum kendra gi manung janba adumba lamamani Swachh Bharat ki saru amu oina ngasi BJP Thangwaibal Mandal na sinduna lalabung singi akoibada sitsengmi thawak chathakre mandal asina sinduna pangtokpa thormaduda mandal ki president CS Birendra Kumar BJP Manipur Pradesh ki secretary and Nimbus amadi mandal ki member kyana surgaki BJP ki hani ki president M Bharatna Prime Minister Narendra Modi ki tarutanamba Bharat ama oina bohonariba Swachh Bharat ki saru amu oina thormasi pangtokpani haike koi luna na leroi di laina singdo ko nganabagi mafam lero mafam le trobodi laina sangdo oro aduna masi yamna mina ji yamna thaja bidoba adum ji wore ha mun khanjang jadi yamna praja khudimaki kana ba adu makhalgi Bharati Prime Minister na objective program amli Ngarang numidang wairam pung mga minute kuntra taba matamda ISTV network ki maruiba optical fiber uripo NRL pam maya tatpadagi uripo ki mafam kaya king cable amadi langol game videos ki mafam singda ISTV network ki program sing numidang pung mapal minute kuntra fawa ingan bangam khidre masigi damak miyamna warudana ba khangalali hoji pawgi martana tembe amu kalumani se amuka sona taram noksari lawu singu bagi waiba tongan ba polam sing sem saba madi matau karamna sizinagedagi habigi matangda Manipur dagi khangalaba lawmi luf taruk yauna lawmi kuntra mapal Assam gi Biswanath Sariari da laiba Northeastern Region Farm Machinery Training and Testing Institute da sel mari gi oiba training yaw nogi dama ngasi sanjen thongda laiba Agriculture Office dagi Agriculture Department gi Director as Guniza amadi Additional Chief Engineer Kada and Agriculture ke Manoranjana lamthakre Manoranjana training asidigi longmi sina kanaba kya phangani haike makhoi any noi training sida tori wising gi akhoi department loi ko lai hayeng makhoi na ne anu training di khulai lei gi ha matam da khoi noi special consideration period dongni director na or aina Imoinu Eco Club amadi Tondonsana High School anina sinduna ngasi uripok Tondonsana High School da ujara kya thakre tarmaduda IMC ward number manga ge councillor PS Baleswar retired teacher as Brazakishore
स्कूल की हेडमिस्ट्रेस एल कननबला सुरुकी हेडमिस्ट्रेस कननबला इको क्लब सिंधुना उचार थाबा थाना अनिरक सुरे ममांग थारंबा उचार मपुंग मरी फारे मसिन स्कूल की मसक हेना थोले हाइकी रिसोर्स पर्सन होना सुरुकी डॉक्टर टी एस हेमानंदना उचार थाबा मियोबद कानबा यामना पी अखोइना उचार थाबा मतमदा मही पानबा साबद कानबा पांबी सिंह थानबा होनसी हाइकी पान तांगदबा हाइबु ओइबे याबर यिंगसी ना हा ओइबे खनै खोइना तंग लाइबु यिंगसी ना खोइना तौजरपनी लोइसलपदा बरुबे पाउ पिजरे प्राइम मिनिस्टर लाकपगी अकनबा सेक्शन थोरांग लोकल इंगै सिरकदा लिलोंग दपोम पोखाइबदा अंगांग अमा सिरे थौदोक्तु असम राइफल्स दा सिंगनबदगी पोस होंखिनबा मियामना खोंजंग संसनख्रे हौजिकिदि एस्टिमेट पिजो पाउ मतांस लोइजरे मे दाबिरबसिंगबु अरोइबना खुरमजरे